nti memba no me de oma ba hanom nti me ba be hwe omo me hia madam fu bi ofi Senegal ene baaye obeye de o se me be fa kantan kakas ni bi e de akọ ena wasanso ate se VW Nissan any Toyota ebie omo yi wa hanom nti oye adwuma wo Ministry of Finance e wo Senegal omo se instruction a president ne di ama omo ne se emma obi bia nkwa abotire so okwa akokra Toyota cars e wa abotire na omo mbra Ghana esan se sisi ano Toyota aba be set ne factory e wa hanoma omo de cars for the whole of West Africa Ghana ne wo Nissan the whole of West Africa aha ne wo VW ni nyina aha ne wo nyame adoroma sa countries yi num nyina no omo se this time instead of so make cars fi abotire no na omo bie sa plant ana factories ni bi wo hanom ni ntino aha no omo be fa cars no now tena hanom person ka kirem se president Akufo-Addo nya bibia ma Ghana na ba abesire ko na VW omo factory wo hanom abaya abesire ko na Nissan omo factory wo hanom abaya abesire ko na Toyota omo factory wo hanom na ka other African countries a omo kwa abotire ekofa sa cars ni nyina no this time omo so omo jai because Ghana aba be ye place a sa factories ni nyina omo bi omo branches omo ye cars ni bi e wa hanom ye kan tanka cars yi kura no countries ni mu bi e ba hanom be fa e de ko enti abai abone ho moden e ba na education a ye ma me no mo wo dwom ni ade anuoma mu aye de ama omo yi na nka ba na nka omo betua school fees okay over mark aka afi na nka omo ba betua school fees ewiase aye dindindin sanye nyame adom a president Akufo-Addo edi free SHS ba aye aye ma me no this time omo nya sika kwa mpo na nka omo de ayo omo ndwuma ni ade no enye kura no this time ma me bia no wono ma otie school fees e wo Ghana hano se provided say ne ba no eko free SHS ni bi dia yankania na sebe enkofo enye sika enfanto petrol kra enfangu generator mu fa nyoma adwuma ene yankania no ejina so oko abeka jansna emaru omo gina hanomi omo se aya aban bi abesene ko ebaaye na omo nya blog krampo na omato edi egu omo nsuo so aton wo traffic mu ene omo nya bi. That is the government of the President Akufo-Addo Bawumia government. Edi enidaso, edi enimonyam ama Ghana. December, enkofo a omo ba Ghana hanom. It is estimated say ahoho nko a yebe receive omo e Ghana hanko a over 1 million people a omo ba be di bronya. Okay. Omo nyina e omo sika. Mame. Enkabom budget no. Finance minister akwa ready wo parliament no. Yenim se enidaso na ebre Ghana fo. Okay, me that say. Enoma bebre na wom. President Akufo-Addo oye adwuma. Na ne ya me yakura ne se wo fama akbedi manusi no. Ama penda da kwa abotire na omu bi sa ne se. COVID ni Ukraine war no hu ni sen. O si COVID ni Ukraine war ne de e dia ho kire kese na abre Ghana, abre Africa. Obi biara ho akire no e wo wiase afa na nyina. Oma mpani dane no ho efi abrofo wonom a okoka asa asemi kire omo ba fie pe a omo bisa no a o se Ghana de amambu bone ena ama ahokire aba krom hanom enso ko si abrofo yi oka kire abrofo yi bi e kire wo se ye wo mampanyina oba ya no oba mahiafo oyeba de bia be ka asemo o ma we mu ayedi o ewiase nyina ayedi o ewiase nyina ayedi na no fiada masole chikrom CAC ya sofo maame de empabo bi hihye so 21 days efiada no wie yentimi ko bi anwumere na me ne wobudi nkoba na me kase yes agitum so memu ayedi yagitum se ewiase nyina ayedi but in kwa se a Christopher yadi ye ho efore ye kasa amanyofo kasa oyeba because a Christopher ni kwa se kasa amanyofo kasa as ye Ghana ye bibia na ba be politics enti se ye ka ho kire na wa ha no a obia ase nipa bi kura free se Ghana nkwa na ho kire wo na no na make asem bi wo ba bi
oyi ma na mo de mo line de ni ade mo ku me call line de ni bi pe dia me match ene de ya kenka ya hunu kire se even though ko ba bi ti se jama wotimi nsole anopa akwatira enko shop se okwa akoto anwa de ope oyi ba o de me kire wo no okora akoto anwa na person nya anwa galomi akese mienu a cheso fa yiri di wachi okona atoba akona yiri so atoba ako na mo bolo mbedi wi ya no masa akwa akoto ofro na so Ghana ha no oye ne ba Ghana ha no wodo pa esi akwa dum so akoto anwa ka ma ye ba ubenya ni nyina na usika ubetimi ato na be catch na solo for this say o manu mo ye de that wo de opa nanti oyiba free almo ko new site ko hweda hodo a cement buo kura ye din ni nyina akiri no eda hodo a manfo si it is what hwe ye now ye Kristo ni na wo no sampa ye bi na abebo anase no wanyere ho ambo se nyame ebe mana ni mo nyama abaso fe bi abaso na do wo ka ni ama o de wo kasa amanyofo kasa no abia woni baba so no omo ebo ade ese omamo ye de na kwa no mko so si dai eye no makase oyimba na do dan kwa akufo ado de bia me kasa papa wi so bia wo empa ye bia ye bobi manse nyame ma no kwatete me nyame emma na koma so ade no enye kase na bele busu magana nyina ni ahwe ya na do da kwa akufo ado e ban betwemu akon afa na Ghana fo e bedi papa no adanse pa na kwa kwa yeso obi awawu ni edi no adanse wa aso dem oyeba ene Ghana mampanyin dada mampanyin kufo ene disifo kura e kasa no mo de mampanyin kufo twa mpoa nanso mampanyin kufo te so se ya o mampanyin kufo wote so se ya ani e bo papa ya de sa so now free so no obi behind this new MPP new wo hilo wo de obi e kasa no bon mampanyin kufo abaso adia na do dan kwa kufo ado aye 1.3 FM wo de this for kasa na no obi kasa wo se mo de mo ka bibi am se free science school free science school I'm telling you say Ghana ke is a constitution and ye ni manimu ya eske asasa no neka because of free science school kwa the baway ayan kwa krake sama na dan kwa kufa that chance e dey ti na make kasa say now hwe nkura we ya nkura we e ko school yi pa na hwe mo results a o mo dia baby mu dia se sanim die we ani ade nyina nkura yi wo na so nya aban we ye na dan kwa kufu ado adaroma kankra nyina tifi o so yin ba ade bi na obeyi ade so guy no oh we yin bi o so be tell me so na ade so guy sanya free science school a we ye de ko dru London ni interview no so kasa nyina na ino nyina ni nam na ade ne nam you know enem you know what you say ebe mi catch you say na me ba yi a wa ye be kakra no na me ba we su kra ba won che na oba be kasa na enso nam bio you know adie na koso o ma we ni oyere ba